бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматынын ыйгарым укуктуу опер кызматкери милициянын ага лейтенант Муктарбек уулу. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби бул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 512 токтомунун 1997 жылы 5 сентябрында чыккан токтом бул мал уурулукту болтурбоо жана бөгөт коюу иш чарасы боюнча биз өзүнчө операция жүргүзүп жатабыз. Бүгүн 15 август күнү Ылай-Тала айыл аймагынын Тар дарыясында стационардык постторду уюштуруп, ар бир өткөн портерлерди тосуп, справкаларын текшерип жатабыз. Урматтуу Кара-Кулжа айыл аймагынын тургундары, сиздерге кайрылуум. Ишемби жана жекшемби күндөрү бул Аккая постуна жана Ташкая постуна стационардык постторду уюштуруп атабыз. Сиздерден эмнени суранып кетебиз? Ар бир малыңыздарга бирка бастырып, аларга справка алып, мал базарга жөнөгөндө бул портердин айдоочуларына айтып кетерим, жарандардын малынын справкасын текшерип анан жүктөңүздөр. Бул мал уурулукка каршы жана бөгөт коюу иш чарасы боюнча биз ар бир жарандын малынын справкасын текшерип, справкасы болсо анан өткөрөбүз. Сиздерден өтүнүп кетебиз. Бул көйгөй боюнча Кара-Кулжа районунда мал уурулук өтө күчөп кеткенине байланыштуу ар бир жарандар өз малдарыңыздарга сак болуп, кароосуз калтырбооңуздарды суранабыз. Саламатсыздарбы Кара-Кулжа районунун тургундары? Бүгүн 15 августта биз мамлекеттик салык кызматынын Кара-Кулжа району боюнча башкармалыгынын кызматкерлери Кара-Кулжа районунун ички иштер бөлүмүнүн коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте транспорт салыгын төлөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Буну менен бирге айтып кете турган нерсе, Кыргыз Республикасынын салык кодексинин талаптарына ылайык 1 сентябрга чейин транспорт салыктарын төлөө мөөнөтү аяктайт. Ошого чейин ар бир атуул транспорт каражатынын эгелери транспорт салыктарын төлөөгө чакырып кетебиз. Саламатсызбы? Караңыздар. Aka malды салык кызматынан налогыңызга өчөт болсун. Мал жүктөп келет асбы? Мал барбы? Болсун бар. Сатасызбы? Базарга. Бизде калды. Бизде азыр мына Быйыл жылдан азайып да. Быйыл жылдан тазалап. Быйыл жылдан төшүңүз керек да. Былтыр да мына өткөзүлүп төккөн экенбиз 11 сентябрдачы. Бул биринен өткөндөн кийин уже штраф болуп калат эле да. Азыр быйылкы жылы өзүңүз билип атасыздар 29-да судья болуп калды, 28-да. Ошого чейин азыр төгүп неметип койушуңуз керек да, болбосо штраф болуп калат. Кайсы жерден болчу өзүңүз? Мына Ылай-Таладан. Кара суга төксөз. Былтыр ошо акам төктү эле да. Жашаган жериңиз боюнча төлөсөк экен. Кайсы жерде болдуңуз? Төп болсо ушу жакында. Экинчиден акам мал боюнча алдын өзүнүн тактыктай турган документ болуш керек. Эскертүү болсун сиздерчи. Справка ветеринар кызматкерден. Айыл өкмөттөн алабыз же ветеринар өзүбүзгө тастыктай турган документ эгер мал базарга түшсөңүз, ошонун негизинде акылдуу. Кийинкиде баягы кубар болуп неме алып калган. Ошону эскертип аласыз, акылдуу. Алдын документ түшүрүп Sen kendilerini kalmalı. Porteriniz var ekan ekan. Aldın arayotması bozarız. Bravo. Karantinada bo'lyapti. Yerda mal janliqlar tashib, yegil jarandar mal janliqlar tashsa, so'zsiz spravka bilan oldin o'zini tasdiqlaydi. O'sha bilan TikTok solib tashuv erejasi bo'lsa, eski mudofiylar mal salaqtirgan bo'lsa, mal janliqning yilga mal tashiydi va o'zini salaqtirgan bo'lsa, malın spravkası bilan solib kelib narga bozorga narga tashib turgan bo'lsa, sizga eskertib o'tamiz. Alanki ikkinchidan hozir bizda xizmatkorlarga turib, o'sha налоговый жылдары күннө тынып эмес жетермес да. Ошондо эскертип коюп, салык кызматынын өзү андайча. Саламатсызбы? Кара-Кулжа районунун кечинде тамагы.
Арт жакта машина кой барбы? Малдандык барбы? Ал өзүңүздүн кайерден келет? Кайерден? Кайдалардан келет? Справкаңыз бар ма? Малға тиешелүү справкаңыз бар ма? Справканы кешінде жайлауда кескен қой. Иә. Жайлаудан алып келдік. Жайлаудан алып келдік. Алып алыш керек та. Алып алыш керек емес, талап болып қой үшін. Кескен қаланы çok жайлап ішіне. Что өзгеріп қойып жатыр ғой? Что? А? Өтті что? Районда мал ұрлық қасапшы деген операция жүріп жатыр. Сол операцияны жүргізу үшін өткен малдарды тексеріп алып келдік. Малдардың справкалары бар ма? Жоқ. Үште өзімді. Қайсы жақтан алып келдіңіз? Сайдан. Сайдан. Қанша баш? Бұл шаруа тетті қаттуда тұра ма? Қаттуда бар ма? Var ya bu ben Сен алып сатарсыз ба? yok abi. Alıp duracağım. бөгөт коюу боюнча ошол негизинде иш чаралар өтүп жатат. Азыр биздин Карагөз аймагында мал уруп анан жайыт боюнча бизде мал көбөйүп кеткенине байланыштуу ошол окшогон блокпостторду коюп, ар бир малдын справкаларын текшерип, сиздерге ветврач справка бериш керек. Билесиздер да? Ошол боюнча койлордун справкасы. Spravka yok. Çakırayım yegaсын. Эси бул жерде? Чакырсаңыз. Spravka var. Özüm aldım bunu. Çal. Mына келип өзүң жолуп кет. Өзүң коюн. Мындайда сиз водительсиз да. Сизгечи буга чейин эскертүүлөр да болгон. Ар бир айдоочуга эскертүү болгон да. Справкасы жок, малды жүктөбөгүлө. Аз билесиздер да, анча-мынча уурулук болуп кетти арасында. Ошого окшогон нерсени справканы көрсөтөт, анан жүктөйсүздөр. Сизге бул эскертүү ретинде айтылсын да бул жолу. Сиздерге дагы айыл жергесинде жүрөсүздөр, элдерге жеткирип койсоңуздар сиздерден сунайбыз. Mına spravka surada buna gelse. Yerde ana branşlar var yemeler. Yerden caz pilota. Gelsen özüne. Сиздерге эскертүү. Эми эси келгиче ушул жерде tutulасыздар. Şunlar işte öyle. Алып келіп малдарға жүріп отырған алыс кетті мал. Biz bir şeyden dertçiler. Başka şeye geçeceğiz. Uygun nemesi var mı? Prikasitkelerde var mı aldı? Spravka aldınızlar mı? Gelip almışlar. 512 hükümet toplamının negizinde reyt oldu. Bizde mal urulun aldın alı. Şu an negizinde o prikası oluş gerek, spravkası oluş gerek. Саламатсыздар ана. Бүгүн Роскана мал уруулук боюнча Карагөз районунда. Каяктан келип атабыз?
Буга чейин айтылганда, буга чейин бул иш-чара да өтүлүп кетет да биздечи. Ар бир малдын прикасы жок экен. Эни бар. Тем более бул прикасы да жок экен да. Биз прикасы жок малды өткөрө албайбыз базарга. Негеден де биз буну билбейбиз. Сиз чынында эле өзүңүздүкү же башка эле бирөөнүкүн салып келип атасызбы, ол бизге караңгы. Эни бар да өзүнүкү. Ошон үчүн бул малга сиздерге 15 күндөн кийин баягы туулат го, туулгандан 15 күндөн кийин ветврач келип басып берет. Силер барып айткандан кийинчи. Анан эми мына боюнча жүрө бергениңиздер бул туура эмес да сиздердики. Жок, эми азыр ветврачтын көбү эле частный да. Чыгып кетпейт, аба басып эле атпайбы эми? Бастырып эле атат го элдер. Мал кимдики? Меники. Сиздикиби мал? Мал анда Малабай экен жок. кечиресиздер, мал өтпөйт азыр. Кандай ээн бар өзүңүздүкү? Сол жагында 2 киши. 2 киши. Эми биз билбейбиз да сиздин ээниңизди туруп. Ошон үчүн өткөрө албайбыз. Ошон үчүн өткөрө албайбыз. Аркы кайдаңыз? Пилка бастырып анан алып келесиз. Азыр убойный барсаңыздар пилкасы жок, сойбойт. Туруп биринчиси. Туурабы? Мен onu кактым. Же ветеринардан справкаңыз жок экен. Кантип киресиз базарга? Базарга кире албайсыз. Я таксыр. Менден арка кайдаңыз? Справкасы эмеси, прикасы жок, мал өткөрө албайт. О, доказ арка кайдап туруп, кайтадан бияка чыгып кеттиңиз. Келиңиз, болуңуз. Мында да неправильный парковка болуп калдыңыз. Кандай дейсиз? Өздөрү токтотпойт. Айыл өкмөткө айтып ошону кайрылыш керек. Айыл башчыларга кайрылыш керек. Сиз ала бериңиз, болду. Бияка же айланып 10 жерден айланып чыгып кеттиңиз. Биякачы. Пилка бастырып анан киресиз. Базарга барсаңыз да кире албайсыз. О жерде да балдар отурат. Саламатсызбы? Каралжыл роодо. Сен кежелерде амалсыз. Кайерде келет аса келет? Мал бар болду. Не мал бар? Көз бар. Биз азыр мына базарга алып ташуу, жеткирүү деген ошондой эме болсо, малдын справкасы алып кимге таанып берген да. Сизге эскертебиз, азыр малдын справкасы барбы сизде? Жок ба? Кудай азыр эскертип болсун сизге, 2-де 40-да бул сатылды. Ошо малдын справкасы менен ошо менен алып ташуу сизге талап кылабыз. Хизматкерлер турат. Машинанын салык кызматына ошол мен налогун тоюп койсо ошо эскертип төгүлгөнбү? Алда документин көп болчу. Bizde Bandırlık boyunca operasyon жүрөтүндө Mal yok. Mal geçenizde spravka alıyorsunuz ha? Hazır rayonlar malda operasyon. Налог бар? Налог бар. Transport налог көрсөтөсүз, бар да. 2020
Efendim, efendim. İstiyorsanız gerek ha. Hadi oğlum. Mallar bindik aga. Ya düşürürüz ama bir yakası yok. Yok, spravkanı siz yolga alışınız gerek de o. Malvazardan almayız da o. İşte reyit bollar. Ana birkeleri çok mal kaldı. Birkeleri kayakta. Müdön yakın o da birkeleri. Ya o maldın kulağında hoş gerek de birke. Yayladan geldin. Ya. Haydi anzattın. Ötker almayız ama bizde reyit bollar. Şöyle taş. Uzun yer tuttu da işte. Mantıklı bile de. Yok buraya gerek taştan koydu. Yok amanat bulağı gimlikiden biz kayaktan biliyoruz. Yemişsin ben barayım mı siz beni? İçtiğim kılat bir yerde. Ben siz beni getmesem içtiğim kılat var. Birka bastırış gerek de. 512. hükümetin toplamı negizinde bizde reyit oldu. Mal alır mı? Alma bu. Nevdeyim var mı? Gideriz. Ben içeyim. Hava etkim de. Birka bastırıp koymayız bana. Birka bastırıp koymayız. Hadi yegasın. Haberi. Arka kayda. Hadi gittim. Dakmete daldın mı? Al ayda. Gel. Birkaç yok mal dötkör almayız. Yok, yeyini kandayım aile sizlik olsa. Yeyini kandayım. Bilmeyiz de yeyini kandayım lan malınız neyini kandayım. Kayak alıp gitmez. Yeni karap durasın koyu. Yok siz bilişiniz gerek değil. Ben özüm çalgan yeyini. Kanday hoca meske vafros böyle da kanday yeyini. Çalgan ne diyor açım. Yok yeyini kandayım malınız. Ana görüp durasın koyu mu? Yok ben sizden sura otam birkaçı çok yan şu sura otam ben Sen taktagan bolsan ayt otan bu yüge var katınım sağam uy. Ben sizin yüzüge orayım içtiğim La yem yok işte kılma sana. Birkaçı Sen bundan ayt otkan bolsan. Birkaçı ot kör almayız ga. Arka kaytınız ama. Tartma sen ne tartasın hadi. İşte anca mal yok. Biz operasyon oldu mal oldu çok. Mal olmuş kadar mal olmuş. Екі баш тұрып оғын. Kaç yapma koyduk maalesef. Para. Para. Салдыр бұйылты жанып өттілікті. Ауылда жанып бұйылты. Налог немес піссе керек. Önce tutuyorum ben. Olay talanıp leden maçtan aldım. Sırmak ne?
bastırınız da var size. Birkası yok mal ötmeydi boldu budan keyin. Aylığı var da eskertip ayttınız. Bizani bağırdık deb aytadi. Yarım men bakmam aldım. Yarım çerçin. Bu nega yok birkası? Men qaqdan bileyim. Siz bastırınız da var. Neden men bilem? Zakonda tiler qilib atgan etiler bileyim. Allah çerçin pişirir. Ne çerçin? Kim nega olsun aytadi? O birkası varlarını alıp ötöresiz. Birkası joklarını düşürüp kalasiz. Zakonda oşonday, biroq negizim nega vaqtda aylık tutib. Onu aylık ökmötkö kayırlasız. O sana aytdı. Sür beyleyiverin, hızlı şuradan iş belasın. O, buna bir söten, buna buyursun, buna buyursun. Emi onu siz aytasiz, biz bilmeyiz de o. Hem bir ta kursun çuluban dasın. Oo, beyleyiverin. Vardı mı? Ben motor köpeği buldum onları. Siz daha bu Pardon. Hoş. Hoş. Var ya sen bak, sizdeki karma. Arman sizdeki olmasa da sizdeki aynaktan beri götürüp geliyordu. Geri ver. o öküzümüz kança yaşar o? Hay torpağımız kança? 3 yıllık mı? Buna o. Yok 1 yıldır. O 1,5 yıldan beri niye bir basma ister ana? Basılgan yok mu? Niye basma ister 1,5 yıldan? Erkekler o joğorku nemege aylık hükümetke aytiş gerek. Bu özü basau. Yok veterinarga orsa basıp beret da 30 so'mga bir kane. Veterinar ayt otamga pul alıp alinginde uğur çıkıp tursa kelet. Qayerda bas? Biz barıp basam dese biz aytpayat. Beylen aka. Joğorku organda özü gördü kasal bolup otat. Kelip alıp ele bir kırgızı kıynap atar. Çolgura da içe. Tabii böyle siz ayı tutatıyorsunuz. Bir kavastırda o da. Bir kavastırda o da. Siz amda kıyal o da. Toptasan Vizamda geliniz nasıl Ben posko? özüm pirkem çok balmadım. 19 yıllık. Buna pirkeni görüp otasın mı? Hükümet karsanız beret pirkan değil. Veteriner var. Buna pirkeni karasan utaşın ne kıl var. Ona sizdiki mi? Uyak bular bugün men ala geldi. Bırak baktam bırak. Elden alap. Geç öldüren de. Mal var mı yok mu sizde? Geçinden birinci yolu gelip pazara gelip o 30 yıl oldu pazarda. Kasıgana yeni dile çok. Şeyde Bu tuğlamadan ne yaptı? Yeni çok oldu. Yeni çok. şey 2 yaşar bulat değil mi? 2 yaşar. O bunu kaçı? Pika basıp koş gireli de. Ona hazır emi. Böyle otasta. Doktorlar aytadı da. Ya mal doktorlarına sözü Yok ne gibi malda kapı oldu ola. Sizler o şunu esketip koş gerek. Kızıgıp. Buna bizim adır. Cayloda Torpaktan beri eskertilip geldi tatava ya. Meni karasan. Cayloda torpaktın bari pirkesi çok jürü. Sen bilgen zakonu bizlere öyle. Gelvelim nereden hıkıldattı öyle düşürsen tuğru olmayı tattı. Bunda da. Evka. Ben Antalya'dan beri pazarda açıyorum. Bu sıfıraptan birinci lütfen pasaya. Senetten sıfıraptan. Ben bunu andayım. Ben onu andayım. Hani ekliyorsun kandır. Ya bu oyuncular gördün mü bunu? Hani yerde daha bir çıkarmaydı. Bir yerde bir çıkarmaydı. Bana milyon bir et dedi de. Buna hani bir salpır. Ya ava. Buna mal ötmeydi. Arka kaydanız. Birka bastıra. Birka bastıra sanan gelesin yerge. Altıncı mı kalma? Bir basılmaya kaldı. Tuğlama. Birka basılmaya kaldı. Tek içinden beri. Bastırırsınız gerek de. Kimdik fikirimiz ayaktan biliyoruz. Bir kez tuttu. Ayakta jüröt. Özü 100 kilo cevap veriniz. Aydanız arkaga. Ben onu nereye çaktım? Uşon için bir yerde post durat ava. Yerge gel, yüreklerde. Yuva kantorda bol boyun dedi. Yüge gel. O topraklar kimdik ki? Neyse ben şuradan kazandım. Sağ olun. Ya koylar kimdik aka? Ülkeler var mı? Kimdi? Egası kim? Benim de. Spravka aldınızlar mı? Etrastan, aylı hükümetten. İşte kalmayla geltasın. Kaydan geltasın. Gidiyorsan. Ülkeler var mı? Yüz ne? Ye. Bir kavası gerekti. Baştan.
Birkelari jokko bularni aba. Birka berilek onu. Iyim nega? Yimikken qarqim taqay. Yenikke yeni tuvar mı? Yeni turbayım. Sizin yeniniz biz bilmeyiz de. Ol joğol böyle. Reç boldu. Şu joğolun aldın al böyle. Ha birinci sentabr srok münasibet ko'raman. Очень хороший вариант. Ya ötkör albayız. Birka bastırastar anan ötöstör ha malga. Lan koyça biz zarfında öyle tağız ya. Oyakta çöp tutar Ondan adamın barım ne? Jönle turat des bir reyit boltat bizde şundayç. Niye bu? 12 avgustdan 15 avgustgacha mal urug'lik tasarrufdan operatsiya yuradi. Rayonda. Mına çöpke tapalla esli bir dek olsa. Bunda video tapsa Allah biz taşmayız de. Buralarda biz qarmay albay жүрөбүz ошо. Birka bastırıp anan alıp gelesizler. Kırmalar bastırıp kelete aylık. Bizde aylık hükümette pirka жок болса кайдан бастырабыз? Uylarga var bastı. Pirka жок деп жаздырып алам да справкачы. Bir de ötkör albayız aka arka aydanız. Koyça tuvan esen. O yerge sen barsan. Yok şunda. Koyça şunday oldu da. Var joğun qaytardыңарбы? Pirka. Her joğun qaytarып oldu. Tonni ile pirka жок панакта. Yok. Az bazarga girsen Bastırıp anan ötüp atacak da. Ay tuvan endi. Bunu eski olsun. Ha. Aka налогдан бул 2019 экен, 2020 экен. Tavırdanına bak. Ентігісі әме қыласа, ескерту жазып берейлі. Ол ешқандай штраф төле болбойт, ескерту төле. Онда мына 1 сентябрга чейин жүрөсө, 1 сентябрь автотранспорт срок бүтөт.